umuntu onganaso isiphiwo wena Khehla bakhona Yes. kukhona umuntu othola ukuthi uyabuthanda ubungoma uyabuthanda ubunyanga but lento akanayo umuntu wakhona most of the time into ozombona ngayo once wangena phakathi kwabantu uyabhodla wenza izinto ezisinakho ufuna attention Okay. ufuna attention ukuthi yabonakala ukuthi awunale mimoya ozofuna uloka explainer aloka bhodla yenza lezo zinto ayikho kuye leyo nto noma ikhona ayikafiki into ekhona ukuthi uyayithanda lento hayi ukuthi ikuye uyayibona leyo nto omunye uthola ukuthi wayenasi isiphiwo kwagangwa ngaye yavalwa leyo nto leyo manje isihleli kuye la ekhanda uyayibona lento uyobona abafake amabhayo kushuthi wenza into extreme uyabona uyandlulela ngokuthi udrawing attention abantu ukuthi ufuna ukuthi abantu bamnake uyabona umozoza kumuntu onesiphiwo onabo ubungoma straight ushayi you understand ushayi angangena afika hlala ungeke umbone ukuthi lo muntu uyisangoma uthwasile uqedile angeke umbone uyozwa ngomuntu omazi ukuthi hayi ugobela lo uyayibona unaso lesiphiwo because idlozi lithobile idlozi lathobeka uyayibona leyo noma lihlele kuwe emzimbeni likuthatha likufake ukuthi uthobeke and umuntu onganaso isiphiwo wena Khehla uyombona ngokubanga umsindo uyabona yonke into huye yonke into kumele abhule lafika khona angafika sihlile uyabona sekafuna ukubhodla kumele simnake sekavuka idlozi fake idlozi wenzani akanayo leyo nto uyayithanda.